Dukomeje kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Tuzindutse tuje kwimatatura tukubwira byinshi ku mirwano ikomeye izindutse ica ibintu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara bivugwa ko izindutse igwamo abarwanyi benshi b'umutwe wa M23, ari nako tukubwira amagambo akomeye cyane yatangajwe na Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Ishimwe. Yamaze kugera i Goma avuga ko azirukankana buri muntu wese wateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu Kongo yongeye guteguza u Rwanda ko isogonda kurindi intambara ishobora kurota, ari nako tukubwira ku myigaragambyo karundura, imyigaragambyo ikomeje kugwamo abatari bakeya ku butaka bw'igihugu cya Kenya. Imibare irimo irashyirwa ahagaragara kuri ubu ngubu, abagera kuri 27 bamaze gupfa, abandi barenga 300 bamaze kwicwa. Perezida William Ruto yamaze gufata byinshi kuri iyi myanzuro y'iyi myigaragambyo, ari nako amakuru yacu tuyasoreza mu kuba ingabo za SADC zamaze kongerwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwimatatura tukubwire byinshi kuri iyi mirwano, gusa reka mbanze nkusabe urebe munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu twimatature tukabwira uko byifashe hano muri teritwari eshatu, Rucuru ndetse no muri Nyiragongo. Banza gusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, inshuti zacu zidukurikiye ziri hariya Nyanza Lake, n'abadukurikiye bari Ikibitoki i Bujumbura. Mwese dukomeje kubasuhuza tunabasaba ngo mutubwire aho muherereye, ubundi tubisuhurize, nibibana ngombwa tubashyire ku murongo wa WhatsApp nk'uko twabibasezeranyije. Ca munsi y'iyi video ujye muri komenti wandike nimero yawe, ubundi tukwinjize ku rubuga rwa WhatsApp ahakomeje gutangirwa ibitekerezo by'umwihariko byubaka inkuru nyamukuru. Igenderwaho bikaba ari ugukomeza kubabwira amakuru y'ibikomeje kuba by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, imirwano irimo iraca ibintu, imirwano irimo irumvikanamo imbunda ziremereye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agaruka imbwa kahiye, M23 irimo irasukwaho amabombe aremereye, M23 irimo iranyanyirwaho imvura y'ibisasu biremereye. Ni imirwano yo kuri uyu wa gatanu izindutse yumvikana mu nkengero za hano Kanyabayonga, ari nako muri teritwari ya Masisi mu nkengero z'umujyi wa Sake naho hazindutse humvikana amabombe ataremereye. Gusa aha Sake bivuga ko ari abawazalendo bazindutse bagaba igitero gikomeye cyane kuri M23. Gusa imirwano yabereye ahangaha Sake ntabwo imeze nk'iyabereye Kanyabayonga, kuko Kanyabayonga ho harimo kumvikana ibitero by'indege. Binanavugwa ko misile zo mu bwoko bwa tanka Leopard 2, za misile zaturutse mu gihugu cy'Ubudage, arizo zirimo kwifashishwa na leta ya Kinshasa izifashisha mu kunyanyagiza amabombe aremereye kuri uyu mutwe wa M23. Ni imirwano ibaye mu gihe kuri uriya wa kane n'ubundi hariya Kanyabayonga haramutse urugamba rukaze hagati ya FARDC n'ingabo zirwana ku ruhande rwa M23. Bivugwa ko ibitero bikomeye cyane byibasiye ibirindiro by'umutwe wa M23 by'umwihariko. Reka tubanze tukubwire amagambo akomeye cyane yatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu ishami rya politiki Lawrence Kanyuka, aho mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yamaganye ibi bitero bikomeye cyane birimo gukorwa n'ingabo za leta y'Kinshasa, birimo gukorerwa muri teritwari ya Rucuru ndetse na Rebero, aho ingabo za Kongo FARDC ngo zirimo kumisha ibisasu buhumyi zitazi n'ibice bituwemo n'abaturage. Ibi ubutumwa yashyize ahagaragara abuvuze nyuma y'uko Koloneli Maniraguha Eritiye bivugwa ko yahitanwe n'ibi bitero by'ingabo za leta y'Kinshasa, dore ko abagera kuri 16 banishwe abandi bagakomereka, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bikomeje gutangaza. Iyi mirwano ni imirwano yumvikanye mu gace ka Rayira
binavuga ko abaturage benshi bavuye ahangaha Rayira bagahungira mu gace ka Miriki, agace gasanzwe gaherereye mu birometero 5 uvuye mu majyepfo y'umujyi wa Miriki, kandi niho imirwano yari irimo irumvikana. Gusa ku rundi ruhande amakuru ava muri ibyo bice avuga ko kuri ubu abaturage barimo guhungira mu bice bya Miriki, birimo guhunga kandi batazi n'aho barimo kwerekeza kuko bararaswaho amasasu, by'umwihariko BM Katahusha Sabasaba ndetse na AK47 ni zimwe mu mbunda zirimo kwifashishwa kuri uru rugamba rukomeje guhindura isura, rukomeje kugwamo abatari bakeya uko bwije nuko bukeye. Iyi ntambara irimo irumvikana no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni intambara irimo iravugisha isi yose, ni intambara ikomeje kugarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko noneho inkuru nyamukuru nuko ingabo z'umuryango wa Afurika yo mu majyepfo SADC zamaze kohereza izindi ngabo zabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhashya, mu gushwanyaguza, mu kurimbura abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni abasirikare barenga 900 bo mu butumwa bw'umuryango wa Sami DRC bwatangiye mu mpera z'umwaka ushize 2023, nuko bivugwa ko abasirikare bongerewe mu rwego rwo gufasha ingabo z'iki gihugu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa M umaze gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari 3 Masisi, Rucuru ndetse no muri Nyiragongo. Bitangira hoherejwe abasirikare 5,000 barimo ingabo 2,900 zavuye muri Afurika y'Epfo, bikanavuga ko haje n'abandi basirikare 2,100 zari ziturutse muri Tanzania, naho Malawi yohereje ingabo 1,000 kubwo gushakira hamwe ukuntu bakubitira ahareba inzega M23. Afurika y'Epfo imaze gutakaza abasirikare benshi bapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko harimo Kapiteni Simiyo Mukuruku na Kapiteni Iva Tumbara Simoni bishwe n'igisasu mu kwezi kwa kabiri muri segiteri ya Mburo, ndetse na David Ngarambe wapfuye mu kwezi kwa 5 uyu mwaka ubwo Sajeti Ngabone yapfaga M23 yatangaje ko yasenye ibifaru 4 bya Sami DRC, banafata ibindi bifaru 2 n'amakamyo ya Ivoko asanzwe yifashishwa mu gutwara abasirikare. Hari abandi basirikare 5 ba Tanzania bafashwe ubwo igisasu cyagwaga hafi y'ikigo cyabo mu kwezi kwa 4 2024. Uwo munsi hakomeje kumvikana amabombe menshi. Ku munsi w'ejo wo kuwa 4 nibwo igisirikare cya SADC muri Kongo cyavuze ko cyagabweho igitero cya roketi kuri kimwe mu birindiro byabo biherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gihitana abantu 2 mu gihe abandi 20 bahakomerekeye. Umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo Sandifu bwemeje ko icyo gitero cyahitanye abasirikare bacyo, banavuga ko bwatangiye akazi ko gucyura imirambo yabo nyakwigendera, kandi ngo bwihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Abarwanyi ba M23 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5 2024 bafashe miri abasirikare 4 ba Afurika y'Epfo baguye mu mutego wabo mu gace ka Kimoko muri teritwari ya Masisi, abo yiyongera ku bandi bivugwa ko bafashwe mu bihe bigiye bitandukanye. Itangazo mukuru wa Afurika igitangazamakuru cya African Intelligence ku munsi w'ejo hashize nibwo cyatangaje ko mu rwego rwo gutegura bundi bushyashya urugamba rwo gutsinsura no kurimbura M23, ingabo zavuye ku 5,000 ziba 8,000.
Kuri iyi nshuro bivugwa ko Afurika y'Epfo yongereye ingabo 2,600, Tanzania itanga 750, naho Malawi yongeraho ingabo 1,000 gusa. Ntabwo leta ya Kinshasa niyo izirengera ingaruka z'ibikorwa byazo y'ibiganiro hagati yabo na leta y'i Kinshasa. New York mu kanama k'umuryango w'abibumbye muri uku kwezi gutaha muri uyu mwaka wa 2024, icyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kongera ingabo mu butumwa bwa Sami DRC kimenyekanye mu gihe guverinoma y'iki gihugu yitezweho impinduka zikomeye cyane kubera amashyaka ya RNC iri ku butegetsi ryamaze kwiyunga n'andi n'atavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu mashyaka yiyunze harimo n'irya DI Democratic Alliance isanzwe itemeranya na Perezida Cyril Ramaphosa ku cyemezo cyo kohereza abasirikare b'iki gihugu muri RDC guhangana n'umutwe wa M23, kuko abasirikare ngo bakomeje koherezwa uko bwije n'uko bukeye, bakomeje kwicwa kandi ntihagaragare icyo barimo kurwanira, kandi ntihamenyekane igituma aba basirikare uko bwije n'uko bukeye binjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bitazwi neza icyo aba basirikare baba barimo kurwanira, bikomeje kugirwa ibanga, ahubwo leta ya Kinshasa ngo ikaba ariyo ikoresha aba basirikare mu bikorwa byayo byo kwifashisha mu gucunga umutekano. Bikanavuga ko Perezida Tshisekedi yaba ngo afitanye amasezerano akomeye cyane na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, by'umwihariko mu gutabarana, by'umwihariko mu gushakisha ingufu zose zabafasha mu guhangana n'umutwe wa M23, kuko ubu ngubu M23 ngo ni igisirikare gikomeje kugaragaza hagati igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi byari byitezwe ko ingabo z'iki gihugu zizirukana umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu i Goma no mu bindi bice bitandukanye bya North Kivu, abaturage bamaze kubwirwa ko abateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazakurikiranwa paka ku butaka bw'igihugu baturutsemo. Ni amagambo yatangajwe na Judy Simwa, Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuwa 27 kuwa kane. Minisitiri w'Intebe wa Kongo ubwo yari mu ruzinduko rwe rwa mbere mu ntara Kivu ya ruguru, ahabereye intambara iteye ubwoba hagati ya M ndetse na leta y'i Kinshasa, abategetsi ba Kongo bashinja u Rwanda ko arirwo rwateye iki gihugu ruciye mu mutwe wa M, ibyo leta y'u Rwanda yahakanye ivuga ko atari cyo kibazo cy'abanyekongo ubwabo. Mu ijoro ryo kuri uriya wa gatatu rishyira ku wa kane, yabwiye amatsinda y'abahagarariye inzego zitandukanye bari mu butumwa ku cyiciro cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru i Goma, uzwi nka rwa mbere wa minisitiri yahisemo kuruhera mu gace iki gihugu gihanganyemo n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo n'iz'Ubugande. Avuga ko iyi ntambara yavuze ko abateye igihugu cyabo Marasirazuba bwa Kongo, ati ntabwo tuzabareka, tuzakomeza iwabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ntabwo tuzigera duhagarika iyi ntambara. Ibiro ntaramakuru bya Kongo ICP bisubiramo Isimwe avuga ko ingabo za leta zirimo kongerwa ubushobozi kugira ngo zibashe gutsinda intambara zirimo kurwana. Isimwa yavuze ko kandi atari ubwa mbere ageze muri aka gace, ariko ari ubwa mbere ahageze nka Minisitiri w'Intebe. Ati nagombaga guhera hano kuko ibibazo bihari turabizi, ariko ni ingenzi twiyizira guhura n'abaturage n'abategetsi, ariko tugomba gushakira hamwe ukuntu twarambundura burundu iki kibazo. Mu bice bitandukanye by'iyi ntara Kivu ya ruguru hamaze iminsi harimo imirwano ikomeye cyane, imirwano leta ya Kongo Kinshasa ihanganyemo n'umutwe wa M23 ifatanya n'abawazarendo SADC ndetse n'abacancuro ku rugamba hashize igihe kirenga nk'ukwezi. Nta ntambwe ikomeye cyane iraterwa ku ruhande urwo ari rwo rwose rwo kuba hahagarikwa iyi mirwano yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi amagana
bava mu byabo bahunga berekeza mu mujyi wa Goma n'inkengero zaho, aho benshi baba mu nkambi z'impunzi. Mu ruzinduko rwe Judy Isimwa yizeje abaturage ba hano ko leta irimo gukora ibishoboka ngo igarure amahoro nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru bya ICP bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ICP imusubiramo igira iti ndizera ko guverinoma yanjye izakora ibishoboka byose ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu ntara yose ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo abaturage bahatuye basubire mu buzima bwabo nk'uko bisanzwe. Isimwe yageze i Goma nyuma y'uko hari hamaze amasaha makeya humvikanye amasasu menshi, humvikanye guturika kwa bombe ziremereye mu duce dutandukanye two muri North Kivu, dore ko ari imirwano ikomeje kuhabera inakomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya, by'umwihariko hagati y'izi ntare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano kandi idahwema kumvikanamo imbunda ziremereye, ari nacyo gikomeje gutera abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi iby'intambara zibera muri aka karere k'ibiyaga bigari, bemeza ko iyi ntambara itazigera ihagarara bitewe no kuba leta ya Kinshasa ikomeje gufata umwanzuro wo gucana umuriro kuri aba barwanyi ba M23 ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba ngo intambara ntizigera ihagarara, ahubwo hagomba kubaho kunyanyagiza abasasu menshi kuri ibirindiro by'umutwe wa M23, ndetse icyo ari cyo cyose kizakorwa leta igomba kugaba ibitero ku mutwe wa M23 nta mpuhwe, kuko M23 ngo si abarwanyi b'umutwe wa M23 barwana, ahubwo n'ingabo z'u Rwanda RDF ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha uyu mutwe wa M23 mu kwigarura ibice bigiye bitandukanye. U Rwanda ruhakana ibi birego rugashinja Kongo kuba ariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 kugeza na n'ubu ngubu bahunze, bakaba baranze kuza gukurikiranwaho ibyaha bakoze, by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi. Kuri ubu ngubu leta ya Kongo ikomeje gukorana na byeruye na FDLR. Hari n'abadahwema kuvuga ko kuba wafata umusirikare wa FDLR ngo umutandukanye n'umusirikare wa FARDC byaba bigoye nko gufata amazi ukayatandukanya, kuko amazi nta kuntu wabona uyatandukanya n'ayandi bitewe ahanini no kuba amazi asa, by'umwihariko agafata n'isura y'ikintu uyashyizemo. Ibi nibyo bikomeza kuvugwa ngo ko FDLR ari abasirikare bamaze kwihuza n'abasirikare b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo ubumwe cyangwa se ubundi ngo ntibyakunda kuba wafata abasirikare ba FDLR ube wabatandukanya n'abasirikare ba FARDC. Kubw'iyo mpamvu leta y'u Rwanda yamaze kongera ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi, inagaragaza ko yiteguye kuba yahangana n'icyo ari cyo cyose cyayihungabanyiriza umutekano giturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo yashimangiwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, washimangiye ko kubw'ubusugire bw'u Rwanda, kubwo kutemera ko havogerwa umutungo cyangwa se abaturage b'u Rwanda, u Rwanda rwiteguye guhangana na Kongo mu gihe cyose yaba ishoje intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nshuti zacu mudukurikiye aho muri mu bice bitandukanye, reka tubifurize amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bibane namwe. Nimba ari ubwa mbere udukurikiye, reba munsi ya video wikandire subscribe, ubundi amakuru yacu tujye tuyakugezaho uko bwije n'uko bukeye.